Selanjutnya akan diperdengarkan rekaman menyimak 6B. Setelah menyimak rekaman, jawablah pertanyaan nomor 6 hingga nomor 8 di buku. Loh, kadang suung, beli okana ada ngomongan tekan loh. Adanya loh pedih nah. Kini loh, sujatine beli anak subuh mekelo ngenahang dewek loh he. Sakewala, beli kimut ngomongang. Mapan beli ma dewek lacur, tusing ngelah meme bapa ane patut gelantingin beli. Ane jani beli nyerahang dewek tekan luh. Apang suka je luh nang kidang kelacuran beli ni? Mang deni, sida beli ajak luh mekuranan. Nah, keto pesan isini luh. Ada nyen beli kutanga. Niloh sari mareningah pemunyin imade putrane keto, kababelan iyo tusing nyidayang masaut. Muane barak piing, awakne ngetor prejani, yeh peninggalane pacrecet. Men, kengken luh. Dong sautin anake munyin beli ni. Beli made, ada je omongange ento, tiang takut, tiang anu cerik, buena anu merasa belok tunden bisa ngengken-ngengken, ada suba kena hange dewek tiange, anak len je alih beli, Kang Wang tiang ajak beli mekekasihan dogen. Nah luh, ada suba ento kimudanga. Anak mula anak luh muani timpal ni. Yen luh jani merasa cerik, pidan dong kelih ya. Sujati ni, luh tusing je cerik. Tegarang je itungang. Luh tamat PGA dogen, suba itelung tiban. Dadi tuah luhe jani suba selikur tiban. Beli jani suba metuah selai tiban. Minap ian berbandingan tuah sumare suba amon tu. Nah, luh. Ya diastun je beli ngomong luh jani. Ian pada luh ngisinin munyin beli ni, tusing je jani-jani menjalan. Kadang je buin duang tiban, tusing kengken. Apang menjalan masih pidap-dap kabin ni. Yen buin duang tiban luh suba metuh telung likur tiban. Beli suba metuh pitu likur tiban. Minam melah pesan suba pejalani mekuranan.